Nema miša! Di je miš? Di je miš? Di je? A daj! Ja bi samo upustio iskreno. A pogasi stove, ja najviše imam. A brate mili! A znaš kako je bilo lijepo u prošlosti, onako, bit živčan, doć kući samo istužiti ženu. U prošlosti. A i sada upravo si. Ja jako puno smrti skupljam moramo inače. Ja A, isto. dobro. Mogus. Imaš sreća što ja pišem čači mail. Što ga formalno trebaš pitat za alimentaciju. Ne, on je meni blokan na svemu i onda mi šalje mailove i krenija mi je onako slat, ono, sinko, znaš, ono, profesionalno mail, zarez, ovo, ono, točke, odvojeni paragrafi, bla, bla, bla. A javlja, uopće zašto mi se javlja je zato što ja sam bio godinu dana skinut sa njegove porezne olakšice. I sad studiram opet i sad mu mogu biti na porezne, a znaš koliko mu porezna olakšica u cijeloj godini olakša? 40 eura. I sad on mene jebe da ja njemu dan potvrdu da studiram, tako da on mora biti na porezno, da se on mora mene staviti na poreznu olakšicu. I ja njemu napišem fino i lijepo, on meni napiše Sinko zarez umjesto poštovani, jel? Ja njemu napišem Joško zarez. I napišem mu u trenutku kad se odlučiš uozbiljiti i krenuti uredno. I onda on meni nešto i sad Ništa ne čuje nisam. nema veze, eseji pisanja i sad mi pošalje poruku Sinko zarez. Idemo iz početka. Ja sam ti otac, a ti meni sin. Jesi još prijavljen? Treba mi potvrda da studiraš radi poreznih olakšice. Što je sa tim? LP. I ja njemu, Joško, zarez. Na računu mi piše 0. Točka. Pozdrav. Ne, nego stvar ti je mi pošli u kafić kako meni brat gleda barcu. I... Koliko ti brat sad- godina ima? Pitan informativno čisto. 2 godine stariji od mene. Aha, 12. okej, nema veze, never mind. A zašto? Što ovo je zanimljivo se? Šta bi mi jeba brata? Nisam ništa rekao, ej. Još. Momci, What? što vi kažete na ovaj prijedlog? Razmišljao sam, brate, Brodu odvesti na večeru. What the fuck je, mislim, to je najsumnjivija What the rečenica fuck koju sam does that ikad čuo. mean? Ja non stop radim gej šale, ali to je gej Ostao ovo konferencija. ide u brodu, ostao ovo ide. Ne, mislim, čovjek radi. Rubi, ja Radi. Ili ga možeš platiti. Bar Što, bar- brate, nikada ne radi. Nikada ne radi. A gle, Brate, Trebaš neko odvesti monita video na misli, oh my večeru. god, moram izvesti ovog čovjeka na Brodo je večeru. Reći se rasno. Momci, imam neku curu, moga bi pita banka, ali zapravo samo, no, moga bi broda da stojite. ali brate, Brate. od svih ljudi sad u pozivu, ja sam, znači, najmanji gej od svih vas. Ne, nisi. Ti si rekao da ćeš lika izvesti na večeru, get real. Neironično. Jedan potore najveći bilo na svijetu. I to nije bilo gej, brate, što sam ja izjavio. To je bilo Ne, to je prijateljski. bilo iznimno Znaš ono je homoseksualno. bilo gej, nego je bilo i pedofilija. Je, i to isto. Oboje. Ajme. Bija sam jedan put u Mraka. Ja, moja cura, Brodo i mali Roko. I samo sam gledao Broda u oči cijelo vrijeme. Broda. Nisam, zapravo šta što je najgore, što... A Ako igrao sam se sa stopalima ispod onako. Oj, Ne znam, umašio si se stopala u sirup i dao sam u food drop. Javorov sok. Ante ko onome u Brokeback Mountain. Stani. I to nije... Ali kažem, nije bilo uopće gej. Realno. Ako to moraš reći, bilo je gej. Da. Ajde u kurac. Samo se nadamo da neće još pustati nekrofilija. O bože, brat. Bože, sačuvaj, pomozi mi. Još bolje odvedi ga na double date. Ne sa nekim ležbikama da ga odnese. Pa s jebenom svojom curom i njegovom. I mali Roko na noga. Jesmo sigurni da ta cura Što nije mali- istrela. je. Trojec. Je. Ne, ok te vas, o čemu mi pričat? Onda može i Bodo ili pas s vama. Pa ćemo biti na krilu i malo će cviliti, ali nije to ništa, ne brinite se. Dođe neka ženska, meni piše da mi je Ja. vidjela profil, govori da je pod navodnike negdje u okolici. Pita me, govori mi, jel te mogu nešto pitati, ja kažem, dobro, Višnju, možeš napravi dite s menom. What the fuck? Brate, I ti si odbio? O, brate! Holy Nisam shit, odbio to. ti si da tako. ne, nemojte, brate, više pretjerujete, ono, stvarno. Brate, skočio sam na nju. Kao na gotičarku jeba. Dobro, imam taman za Leo, Symbiotic ajme Souls. objasni. Što? Što je ulta da Dobiješ Jel mogu više živjeti ili ne? healinga. Dobije gotičarke pored sebe i počne ubijati ljude.
Roko, dođi po Dobijaš pig, dođi više na healinga. pig gameplay, Roko, aj. I Roko, dobiješ dođi po AD. I movement speed koji ti ono se lagano smanjuje. Aj nabavite još jednoga da igramo 4-4 u Varama. Leo, Among Us. Ej. Sjećaš kad sam napravio onaj toranj koji izgleda kao kurac Da. i Bulić, ali ono nije namjerno, nego je onda Bulić to došao, uslika i pokazao ono je Dukički. Ne. Brate, lik radi Oj. kurčine u Minecraftu ovoj profesorici pokaza. A što znači ta profesorica ti je ono stereotip Kurva. one američke profesorice što će jebat studente naš. Dobro. Krvavi Okej. mjesec. Jesi tu? Jesi tu? Ja sam tu. Haha, krvavi ideš. Okej. Okej, To je za tebe child Okej. liquor. Vidovord. Krvavo Gledaj, vrijeme da. mjeseca. Opa. Oj, dobri i puno ima toga. O, nije gotovo. Kalm. Legendary skin. Dobijem čast. O! To je sa Mythic Essence, ne? Ne, Da, da. Orange Essence možda. Bez... Ne, Mythic Essence. Ne, da bez... Orange ne. Essence. Orange. Brate, već imam fiz. Turbo poštar. Turbo poštar. Kajsa. What the fuck? Okej. Easy money. Još možda igra. Okej. I ostalo Nice. samo wordovi i tak gluposti. Ikone. Opa, Aj, dobar taj Volibear je ikonica. tako seksi. Jel uopće izlaze više skinovi koji nisu epic? Jackson. Damn. That's pretty good. Nice. Taj Fuj. skin Gameplay. ja imam. To je Imaš čak reroll, Warlock reroll, skin, reroll. Evo, Ista ikonica mu koji mu... Chicken on pizza. To sam ja dobio tu ikonu. Reroll. Kad ćeš igrat Jacksa? Kad ćeš igrat Jacksa, budi Da, sam nikad realno, nisam. ne. Aj. Sad će dobiti ono high noon, brate, Miss Fortune. 20 ključeva koji su... Okej, right, To- okej. to nisi- Isključivo je. Talon, brate. David Moran. David Roko, Moran. znaš koliko Grangelo ima ključeva? 45, bog te. Vidi Ozbiljno. ovoga, brate. Tvrda ikona. Ovo je Da, zapravo da, dobra da. ikona, da. A gledajte sad ovo. Nice. Reroll? Rino? Bog, čekaj. daj malo Reroll? procesa, brate. Iđe reroll? Koliko puno rerollova danas. Ja isto imam reroll, by the way. Ne! Draven! Čekaj, ili ima Dravena da ga upgrade, ali ovo. Vrijeme, Ante. Sad si pod mojim krilom. Okej, to ja imam, smeće. Oh my god, dobar. Zepman. Gentleman Poro. Taj word ja imam, taj word ja imam. Pardon, icon. A to sam ja sad stavio. Reroll. Reroll? Čekaj. Bard, treba. Mora da bude. Mythic skin Ne, dolazi. Zepman. GG, brate. Dolazi Mythic skin. Zbog O? Zepama dolazi Mythic skin. Iđe. Da. Znate što moj čača gleda na fejsu? Baš nabildane žene, ali ono da je toliko nabildane od steroida da imaju klitoris do poda. Znaš da imaju toliki kliču, ali ne moraš ni pogledat kliču, a znaš da je tolika. Klišćo, brate, koji kurac. Nego kako ćeš reći, klitoris zbog teba.